Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello bakunzi ba Rubavu Buy and Sell, twagarutse nanone your trusted real estate partner. We always here for you. Hano turi muri Rugerero cyangwa se mu murenge wa Rugerero, hafi neza n'ishuri rya hoteleri. Turi ahantu nkuko mubibona ni ku muhanda neza. Ahantu umuhanda, hano ni quartier irimo amazu meza cyane. Tubazanye inzu rero iri mu kibanza gifite metero kare 250. Ni inzu ifite ibyumba 4 na salo. Ku ruhande hakaba ari annex ifite ibyumba 2 na salo. Turukwitangira amafaranga make cyane, turukwitangira miliyoni 15 n'igice. So if you are interested cyangwa hari icyo wifuza gusobanuza, watwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe. Nkwibutsa ko ibyangombwa birahari, ugura uhita ukorerwa mitasiyo. Na hano wagura bitagusaba kuvugurura, ibintu byose byararangiye. Wahaguruka haba, wahaguruka hakodesha. Na hano heza cyane, ni ku muhanda, ni muri quartier nziza zubakwamo amazu meza ndetse n'ama etage yubakwamo. Kubindi bisobanuro watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha, TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, bose dukoresha amazina amwe, Rubavu Real Estate. Kuri miliyoni 15 zawe n'igice twaguhereza inzu nziza iri mu kibanza gifite metero kare 250. Rubavu Buy and Sell, your trusted real estate partner. Turizewe cyane gukura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwihuse. Usibye n'ibyo, tunagufasha kubigura no kubigurisha, tugufasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa by'igihe kirekire. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Rubavu n'akarere ka Musanze. Twandikire cyangwa uduhamagare ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, wahadusanga. Dukoresha amazina amwe, ni Rubavu Real Estate. Thank you.